شەو باش گەلی خوشک و برا گەلۆ وەقەت تەفتێشا دۆستێ خواکردنە هەم ji خوشکara dibêjim hem ji biradera dibêjim gelo heriyek ji we çend hev dostê wê mirinê hene çend dostê wê ku ji ber we de hene xerakirinê û mirinê û çêbûnê heriyekê we çend hev hene gelo weqet tecrüba van dostê xwekirin e dostê baba dostê Quran e feqet neyarê baba ne dostê Quran e gotinek bav û bapiyê me Gor û bavê xwe li ba hevdûr û niştin ew î got dostê min pir fedakar in bavê jî gona dostê min ka em ê tecrüba dostê hediya bikin êkî janî heye gelî biraderan gelî xwişka êmî jî sê dostê min hebûn hezar car rehma Xwedê lê be yek ji gundê Mermerê çû ber emrê Xweda navê wî Hecî Yaşar bû ew dostê min bû bi rastî dostê min bû ketina min da rabûna min da nexweşîna min da firêbûna min da zengîniya min da hêsîyetiya min da jarbûna min da hepsa min da xweşiya min da her li pişt min bû û bi rastî pişta min bû kîj merûra bêje merheba ne dost e binêrin eşîr hene malbat heye famîla merû henin birayê merû henin hevalê merû henin nasê merû henin û dostê merû henin feqet sira xwe merû ji birayê xwe re nabe merû ji dostê xwe re dibêje dost ji vana hemiya pêşdatir in dostê baş ji bira çêtir in kam vegerin ser hîkaya xwe bavê ji kurê re got kurê min law çend hev dostê te hene got babo dostê min belkî 20 hev zêde ne tecrüba wan kir rabî beranek hanîn temîz ji dilê xwe re pijandin heşandin zikî wî tije kirin tabûtê bi naylona tişta lê pêçan ku av neçê û xera neve û bîn nekeve pijandine lawikê got bavo ez ê herim tecrüba dostê xwe bikim dostê min mêrxas in evan 20 hev dostê wî xortî hebûn jêra çepka dixistin berdevî vat keniyan henek pê dikirin jê hez dikirin digot qey dostê min in ji wan re got gelî hevala hev berderê wan geriya got min mêrkî kuştiye li hewara min werin em termî bimin veşêrin gotin te kê kuştiye got min kurê paşê kuştiye tevşê reviya dostê kurê nema ê bavê got baş e êmî jî nîv dostekî min heye law kam tecrüba wî jî bikin bi berê Seyîda got êmî jî sisê henin yek emrê Xwedê kir çû di do hene e navê wan nabêjim ewana ji min re li mirinê in û ez jî ji bona wan ji mirinê re hazir im milê min hildaye ji her qeza û belayê wan re baş e evî zilama kurê xweşan pey wî nîv dostê xwe got ka bire bê mala me şoxlê min pê heye hat got birayê delal te xêr e got heyla çi xêr e got me kurê paşê tehdê li kurê min kir lê xiz got min jî xencer lê dam û wî kuşt û me wî kiriye vê tabûtê rave ka em çi bikin vê tabûtê em veşêrin tabî divê kurê paşa min kuştiye newsa yani ne yekî sirayê daye yekî bilengazek bê bê te kuştiye feqet kurê paşê herkes nevêre veşêre û xwe bide pişta hevalê xwe ka em çi lêkin vî nîv dostî jêra got heyra êvarê aşvan avê li ser cihê dibire rave ciha aş da em ê temîz bikorin tabûta xwe têxine kê serê şeveqê aşvan avê berde kî zanet binê avê de ye got rast dibî vê şevê çûn ciha aş kolan tabûtê kirinekê veşartin hatine mala xwe herkes çû serê xudanî razan dora rojê saet bû neh û deh bavê ji kurê xwe re got kurê ka here dikana wî nîv dostê min jêra bêje topekî qimaşê ku ji wî maqbûltir ji wî çêtir bihatir tineve bira ji bira bişîne kurê çû ji dostê bavê xwe re got topekî qimaşê biha dayekî hanî malê evî bavê rawî da ber meqesa hemî zîwalî kir perçe kir kirskê torbe got kurê min law bibe ber dikana dostê min û bavê jî ber dikana bê law qimaşê te tev qetandî bûn û aş tera qimaşê te bixwe serê te û bavê te
جه خبر ده اوله کوری چو عین ساکر فقط وی دوستیش کوری را گو ده هره گو ازانم آب ده سر چه داد چه لی از نامش دوست هره لاو بگری هات بابه جه پرسی گوگل و دوسته من توان سخیفا پیکر گوتنا تجرا گو تا دلی وی هشت اوی چه گو گولش مرا گو ده هره ابزانم آب لسر چه داد هره لی از نامش گو تجه فهم کر گو نخیر یعنی گو او کره پاشه کو کشتیه کریه جها آش آب سر داد چه ابزانم لی نابجم دوسته سره نابش دماشه هر جرا بیجه به بابم گوتیه برانه سکنه وره مالامه لاو چو گو آپو ارگا خالو گو بابم بیجه برا به ماله گو تمام هات ماله بو شب گو برا گو ها گو کرم که امی هر نوی تابوتا خود درخم بینن چوان درخم گولا می درخم بینن و تهر ازید هندور خدا بشیرم اگو تو زانی به هم را چون آوا جه سر زوا بویه تابوتا خود درخستن هانی مال دری تابوتی بکرن که هی گوشت گرمه ده نایلون و تشتادا پیچانه برانک حشاندنه قلاندنه اوی نیو دوستیش حوالی خورا گو اف چه بود تلمن کر گو من نشان دوست خواه نشانی کره خدا من دوست خواه نشانی کره خدا من میرخاص حوالی خواه نشانی کره خدا من پشمانه که خواه نشانی کره خدا برا کره من بزن به که نیو دوسته که من حیات دوسته که تام جنینه او نیو دوسته که اوقات بل حدودا دچنه مرنه گهدارین عزیز من تجربه دوستی خواه کرن وقتا لمو بو غلایا نان فقیه که فقیه مو بولبا مخانده بو مدسته خود پشتا وان خست بده خوشم زبراندن مرحباتی جمن کرن مرحباتی ندان من دستی خود ندان من برب من ندهاتن اقربای من فامیلا من عائلا من هر کس الغریبی خود مدا ولات پارزگاه موشیل گلی آلیا خود مدا ام هاتن واری خواه سیلوانه 8 سالی خود اشگون درکت و غربت حال جی لولات بورسای لخریبیه مه دبی خریبیه را مگل اک حوال دیتن چپکات خستن جمرا مگل اک دیتن دگو تچقا عالمی تچقا زانایی تچقا خوشدوی تچقا جهاتی تچقا شیرینی تچقا دلالی تچقا گوتنی تخوشن وانا حمیا ورات کرن چرا؟ از بیجم حمیا نا یعنی جسدی نوتی وان دراوت کرن وقتا کلمه بود تنگاسیا تنبونه جی دیاربکر حتی باجار بورسای 11 روژه از آیلا خواه و زاروکی خواه هاتن ام کوچبری بورسای بون پری متنه بو ام کلکا ری رادزان ام لباجارا دبون میوان خلقی ام دون میوان بلدی سروی حالی دا ام روژی بون حتی تاریخ آنا که از بورا خبر دادم برای من پسمام من قوم من حوال من یک ادرسا من نزانه دو حف دوستی مدزانن دو دوستن دو برادرن اوانم خودید کن اولمدن هیرن از بیجم ساعت دوی شبه یکی شبه عربی سوارن مشولک هیا هم البا من حاضرن من ببن حتی آنقره یا دیاربکر به عرباخ ببن حاضرن یک لویران شهره یک لبورسایه گل وجه تجربه دوستی خواه کرنه وجه دزانن چند حف دوستی وی مرنه هنه ای خوشی هنه ای کیفی هنه گهدارن دلال گهدارن عزیز و برومت گلی خوشکا مانا دوستی وجه هنن دوست دمک حاشا نه دوستانی خراب دوستی وجه هنن خوشکی و هنن متی وهنن خاطی وهنن حوالی وهنن حوالی خواندن هنن حوالی ماموریت هنن حوالی تجارت هنن حوالی کار و ایش هنن و تجربه دوستی خوکریه دوست بابا دوست کرای فقط نیار بابا نه دوست کرای نیار وانه خاطری و شب باش هی بیدارم و هنک تشتا درساج من کرد و فهم کرد